Daha bir cevap selamünaleyküm. Bugün 23 sentyabr 2020 yılı biz Жаңақорған базарындағы мал базарына шыққан жылқыларды, тайларды, мейінге аттарды жана Бишкек тайларды келіп тұрушылардың бағаларын білдірелі. Анықтан мына құлындардан başlasak birinci. Assalamualaikum aka. Құлындар сізден бе тайлар? Быйылғы құлындар, а? Быйылғы құлындар, ерте жаздағы. Брат. Maaşını alıp koyundu mu? Bağları qancha ekan? 35 mingdan. Yaxshi. 4 ötən siznikimi, 3 ötən? Sen 4 ötən, ha? Bağ oldu mu? Bağısı geldi, qanchadan berib ediniz ekan? Жақсы тұрасызlar, ya. Bugün көп kiriptir жақсы bozorga. Bunlar erkek taylar mı? Erkek taylar. Yaxşı. Sizdeki qancha ekan? Tay. 35 mi? 35 mi? Sizdeki 4 baş ekan telefon nomeri jariyalab qo'ying. 0778 08 1906 номеріне байланысқа шықсаңыздар болады. Hazır күнде Жаңақорған базарында сатуға қойылып жатады. Сіздегі қанша екен тайыңыз екен? 35 мың. Бұнда еркек тай, а? Еркек тай. Жақсы. Assalamualaikum. Baraka qandaysiz? Tayların bağısı qancha ekan? Tayların bağısı 45 mingdan be. Yaxshi. Bağ oldu mu? 45 ming. Bazardan mana shunday sındı taylardan biri ekan. Yaş qanchada? 2 yaş. 2 yaşar. Qayerdan keldiniz aka? Qarasu. Bağısın qancha dediniz? 120 ming. Qanchaga keldi? Bozor so'radi? 90-92 mingga so'radi dedi. Eğer bugün bozorda bağısı kelbey qalsa, sizin dediğinizge chiqib qalsa, telefon nomeringizni jariyalab qo'ying. Zona qilib qolsalar. 0771 79 23 72 номеріне байланысқа шықсаңыздар болады. Иесі Қарасу районында жашайды екен. Байланысқа шығып кеңірек маалымат алсаңыздар болады. 2 жар. Міндіңіздер бе? Жоқ. Миндім де екен, а? Жақсы. Жанынан өте жақсы тай екен. Сөз çalыңыздар. Бағасын арзан айтты дейді. Салыштырмалы. Өте сынды. Atası Bişkek ekan. Yaxshi. Bazarini bersin. Tay sizden ekan, ha? Qancha puli? 84. 80 ming. Qarabayır, ha? Qarabayır. Yaxshi. 80 ming. Qancha erkek taylarınız? Qancha puli? 60 ta kam bor. 60 mingdan kemi var. Jeko 60 ming be. Жақсы aytdingiz. Жақсы aytdingiz. Güzel. Tay sizden mi aka? Жақсы qanchada ekan? Tay. Ozo bu qani. Poltoraşka. 1,5, ha? Narxı sergiçe. Şu Qashqasdan. Al başla. Qashqasdan. Buna qizi 100 ming. Değil. Şu yerdeki de. Yok özümüz otlar değil mi rasmi? Yok, dançak. Pulu 100 ming be. Bağ oldu mu? Telefon nomeri jariyalaysizmi? Telefon nomerini? Aytaverin, ha. Eğer bozor бағасы көтере албаса, зона qilishadi. Жылқы сүйүүчүлөр өтө көп. Kommentarda da en көп сураган ушул жылқы тайлар, өспүрүм тайларды. Көп сурашат. 0772
77 13 93. 77 13 93 nömерine байланышсаңыздар болады. Қайерден боласыз? Ноқаттан сеттік. Ноқаттан болады. Байланышсаңыздар. 100 000 кемі бар, а? Жақсы. Нарқы тай есі башы. Тай қанша екен мынау şu бірінші шар ұқсайды? 80 000 lira. 80 000. Қара байыр. Çok Bişkek'ten geldi. Bişkek. Bunlar için buldak sizdik ha? Bu mingi qancha yaşar bunun yaşı? 200 lira da olsun, 3 yaşa. 200 000, 3 yaşar. Ulağı var. Cemil. Can ürün. Yaxşı. Qayerdan bolasiz? Kaleli. Kalelinden bolasiz. Telefon numarada jarıyalaysiz mi? 74 mi? 0774 60 60 12. 60 60 12 nömrüne байланышсаңыздар болады. Адресі Ноқатта. 200 000 кеми бар, а? Басы базар сұрады ғой? Başlangıçta 150 000 қылышты ғой? Жақсы. Базарыңызды берсін. Мына қара тайларға берелер. Сынап көріп атасыз ба? Taylar sizden mi? Bişkek mi? Karabayır. Bişkek. Yaşı qanchada? 1,5. 1,5 yaşar. Жазға 2. Жазға 2. Mindingiz mi? Қолдар Mingi ekanmiz ha. Yaxshi. көшеге минелелер. Qancha deb turasiz bosin? Qancha so'radingiz? 120. 120 ming. Bu sherigi, bu da sizdik ha? Bunda. Bunun bosi qancha? Bu da 120 mingda. 2 tay kirgan, o'ta bozorda sundu taylardan biri buldagi. Bozor qancha qildi aka? Baytam bir yerda eldir Urmuluqda o'tiradi. Bozor 80 geçer. 80 ming qildi. So'radi, bermadingiz. Yaxshi. Telefon numarını aytasizmi? Telefon numarını? Telefon numarı mı? Ha. 0221 menen. 0221 81 15 81. 81 15 81 nömrüne байланышсаңыздар. Qaysi жерден боласыз? Noyğut. Noyğutdan болады. Noyğutdan болады ekan esi. Байланышсаңыздар. Biz mına şu menen Halden bir tazım olur. Жаңылқадың базарына кірген тайлардың бағаларын білдік. Ой пікірлерді комментария қалдырыңыздар. Біз жиынтықтаймыз. Мына тайдың басын біліп қойылып. Тай қанша екен ажеке? Тай қанша екен пұлы? 35 мың. Бау oldu? Бермедіңіз. Қаншаға бермедіңіз? Kaça neydi bu? Sen görmeyi tutsana ver. Sen işini öğrensin. Айтарым, siz ağaç adamsınız, işini öğren. Birinci gibi işte o taraf. Otudan koyarsın burada o taraf. Yüzlükten çıkarsın da. Жақсы. Біз мына мен жиынтықтаймыз. Айтылған телефон нөмірлері байланыса шығыңыздар. Жақсы тайлар келді. Siz en çıraylı sizsiniz de bana. Benim baldarım var görmeden. Жақсы. Geçtim. Atınız çıkmasa жер өртте. Sizin atınız bu kadar YouTube sizlere çıkan. Ulaqlar da. Ya qancha ekan tay? Aldınız mı? Aytıq sizge verdi. Aytıq sizge verdi. Uyku sırağamayız. Biz жиынтықтаймыз. Біздің каналға жазылыңыздар. Ой пікірлерді комментария қалдырыңыздар.